Zdravo, moje ime je Sheila i ovaj video je u potpunosti generisan korišćenjem veštačke inteligencije. Jedna od ključnih prednosti CROD AIDS chatbota je njegova fleksibilnost u upravljanju zahtjevima korisnika. Iako je veštačka inteligencija sposobna da obradi većinu rutinskih zahtjeva, u nekim situacijama je važno osigurati da se uključi živi zaposleni. Zato CROD AI omogućava prebacivanje dijaloga na pravog agenta podrške u bilo kom trenutku, bez gubitka konteksta i sa glatkim prelazom. Kada korisnik započne interakciju sa chatbotom, sistem analizira njihov zahtjev i automatski određuje da li bot može da pruži relevantan i tačan odgovor. Povezivanje sa ličnom kontrolnom tablom CROD AI omogućava operaterima službe za pomoć da presretnu dijaloge u realnom vremenu i nastave komunikaciju sa korisnikom bez odlaganja. Sve informacije o trenutnom razgovoru, uključujući istoriju poruka, prikupljene podatke i nameru korisnika, odmah se prikazuju na kontrolnoj tabli. Želite da čujete više? Kontaktirajte CROD AI.